ya Kikwete biro telone group mar jotelo madongo e pinjego eko mag Afrika ma Ugwe mar rango yiero maduong' ma itimo e pacho kaendi e juma manyien. Laktar Kikwete nomi tijno ero kawuono, kuma bende igeno ni obiro telone chenro mar neno ni pinje manitiere Afrika ma Ugwe oro jogegi e gwenge ma pacho kaendi ne rango wechego eko mag yiero. Okang' ma bende owacho ni biro konyo neno ni Kenya otimo campaigns ma oyanga kendo maonge mibadhi moro amora. Kokawo tich makamano ero, Laktar Kikwete opako piny Kenya kuom timo campaigns mago eko mag kwe, ka ojiwo jopiny odhi mana nyime kod keto kwe nyaka chopi giko mar yiero majuma manyien. That the Republic of Kenya has met all the minimum requirements for the EAC to deploy a mission to observe the election. And it's on that note that the Secretary General has deployed this mission as appointed His Excellency Dr. Jakaya Kikwete to lead the mission from now until the end of this mission. Kwanza tunataka kujua jinsi wadau mbalimbali wanahusika na uchaguzi huu walivyojiandaa kuendesha na kushiriki katika uchaguzi. Pili, tunakuja kuangalia jinsi shughuli za uchaguzi zinavyoendeshwa kama zinazingatia misingi ya kimataifa, ya kanda na hata ya ndani yenyewe ya sheria ya Kenya. Manake pia tunaangalia, je, sheria za Kenya zinasemaje kuhusu uchaguzi? Je, wanauendesha kwa kuzingatia, kwa kuziheshimu sheria zenyewe zilizotungwa zinazotawala uchaguzi? Lakini tunakuja kuangalia kama katika kuendesha shughuli za uchaguzi huu zinazingatia misingi ya demokrasia ambayo Jumuiya ya Afrika Mashariki inataka nchi izingatie kwa mujibu wa mkataba au katiba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.